za stotinu metara biće pušteno ovo nadmetanje. Prezidente to najteže prati, sve je pušteno. Na čelu Aron. Aron na liderskoj poziciji, rekao bi se da on inkvizitor na drugom mestu, ne inkvizitor je na trećoj poziciji, Grućone na čelu. Grućone vodi ovu trku, Aron na drugoj poziciji, inkvizitor na trećoj, na četvrtoj poziciji Kasa Margaret, peta pozicija Amazon Becker. 50 metara iza El Prezidente, drugo brzo za njega po startu. Na čelu Grućone, Grućone vodi ovo nadmetanje sa Sašom Grujićem i Sulkanom. Grućone na čelu, iza Aron, spolja Kasa Inkvizitor, zatim iznutra tamo treći spolja prvom šutu Margaret, spolja ide Amazon Becker, na začelju El Prezidente, trku vodi Grućone, sa njom si značio opasni Inkvizitor, treća pozicija Zofia Jačan, prošlogodišnje 3 Fortuna, Amazon Becker, iznutra Kasa Aron, zatim Margaret, pa El Prezidente koji uhvatio priključak sa konjima, tempo je drastično umiren, trku vodi Grućone, Grućone Inkvizitor, treća pozicija spolja je krenula Margaret kao brzi voz. Da li je krenula na vreme, vidjet ćemo, gubi čelo Grućone. Ide na čelo Margaret, Margaret na liderskoj poziciji, Margaret, Grućone, Inkvizitor, Amazon Becker, ponovo velika promena tempa, ko će profitirati, ko će izgubiti mesto u finalu. Trku vodi Margaret, druga pozicija za Grućone, treća pozicija Inkvizitor, četvrta pozicija Amazon Becker, ko ovdje čuva koji bolje startno mesto, 1600 metara ima sad, a potom i u finalu, ima još dosta da se trči. Znači ove trke, Miška kopila Margaret, Margaret vodi ovo nadmetanje, na drugoj poziciji Kasa Inkvizitor, treća pozicija Grućone, četvrta pozicija Aron, spolja Kasa Amazon Becker, povukao je kako sinerski kušnju, Zoran Zolaj, na čelu Inkvizitor, Inkvizitor Amazon Becker, Inkvizitor Amazon Becker, ne štedi Margaret, Milan Tafić, ima još i finale, Inkvizitor Amazon Becker, Grućone, Margaret, El Prezidente, Aron ispada. Vidite se tamo Environment, trka je puštena, na čelu je Dan KSG.